Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani. Nkoramutima zanjye, ubwo Imana yadukunze bigeze aho, natwe tugomba gukundana. Nta muntu wigeze abona Imana, ariko niba dukundana, Imana idutuyemo, kandi urukundo rwayo ruba ruganje muri twe. Aho tumenyera ko turi mu Mana, nayo ikatubamo, ni uko yaduhaye kuri Roho wayo. Natwe twarabyitegereje, none turahamya ko Imana Data yohereje Umwana wayo kuba Umukiza w'isi. Umuntu wese uhamya ko Yezu ari Umwana w'Imana, Imana imuturamo, nawe akayituramo. Twebwe twamenye urukundo Imana yatugaragarije, kandi turarwemera. Imana ni urukundo. Umuntu uhorana urukundo aguma mu Mana, nayo ikamugumamo. Nguko uko urukundo rwaganje muri twe, ku buryo nta bwoba dutewe n'umunsi w'urubanza, kuko uko Yezu ameze, ari nako natwe tumeze muri iyi si. Nta bwoba bubangikana n'urukundo, ahubwo urukundo rushyitse rwirukana ubwoba, kuko ubwoba buterwa n'igihano, maze ufite ubwoba ntagire urukundo rushyitse. Iryo ni ijambo ry'Imana.